Evo ovako ljudi idemo da uradimo groblje challenge, samo da me majka maskira pošto je danas noć veštica, pa idemo na groblje. Pozdrav majka, maži. Prije se našmikamo, krećemo. I ovako ljudi idemo na groblju i nije mi loše kjeva našmikala. Meni skroz okej. I evo ga groblje, znači sve vidite, lepo da ne mislite da se laže, to. Ne znam što vam pričam, pa sam mislio da vam pričam koliko zarađuju naši youtuberi, pošto smo i pričali kad smo bili u Delta City, kad smo se vraćali sa Balkan Tube Festa. I Dule tu najviše zarađuje, iako on ima najmanje subscribera, nema to veze, pošto on ima jake sponzore. A Dule je prošlog mjeseca zaradio, mislim oko...